Hai, saya Nadia dari Eye Health Wellness and Spa. Tumpuk gelap kat muka tu, masih kacau fikiran? Jom saya share 3 langkah mudah untuk bantu hilangkan hyperpigmentation dalam masa 6 minggu. Langkah pertama, sunscreen is a must. Pilih sunscreen dengan SPF 30 hingga 50 dan sapu semula setiap 4 jam. Ya, ramai orang lupa nak reapply. Padahal UV tu senyap-senyap je buat pigmentasi makin teruk. Langkah kedua, guna bahan pencerah yang betul. Antara favorit saya, alpha-arbutin, kojic acid dan vitamin C. Bahan-bahan ni bantu cerahkan kulit dan sekatakan tona secara lembut tapi berkesan. Langkah ketiga, kurangkan keradangan kulit. Kulit yang sensitif atau meradang lebih senang alami pigmentasi. Guna bahan seperti niacinamide, centella dan aloe vera untuk tenangkan dan lindungi kulit. Dan ingat ya, bukan produk saja yang penting. Kami juga ada prosedur tertentu yang boleh bantu cepatkan proses pemulihan pigmentasi. Tapi kena tengok jenis kulit dulu. Kalau anda nak tahu rawatan paling sesuai, buat janji temu dan datang jumpa kami untuk konsultasi. Kita rawat sama-sama. Okey?